nyona nimba shaba mbunda mwene musasire mu pepero viringenda Abatuura b'ekyanga eki nibagira ngu tibari kubasa kutuura n'omukazi ogwo aha kyaro ahabwa emicwe y'ey'oborogo ekyo bashaba bebembezi hamwe nawe by'okwerinda okutaho oburyo okureba ngu omukazi ogwo bamubinga aha kyaro kyabo hatakabiireho kabi. Yayenda kwemanya yayenda kwetwara mukunu waine ekifuba yitwe twabashangiri twabataka yatunyamu yangambira mpaka obaryali nituza kuyitana mbukandi nyoko zaala wawogwe akalemesa muhala wanje omwasituwati kuyalemesa muhala wanje wasituwati mwana muhala weye aliyafanazenga ngo muhala wanje obwahwire tukatwabaretire abakazi bamwe ayabizubone byebimwe by'oburo twabaretera gombora twagira ngo batorreyo baje nyowe abwanje ninteekateeka nubo bamwe abagarukire bakatraininga abo kuba abantu bo bamwe abizire gusa. Ime Rubondo orumukuru w'entebe yakashatu habwe gombora ya Buyanja nagira ngu batwire nibahurira enshonga zo kumara obwire buringwa kandi yajumerera emizeegi. Imwe bakazi oya nogira ngo nindiganza wanyu nkuretere nakahango nkora omushemo nowago baki bashobwa abantu bana bagira ngureba iba wananga ngucona n'ekitunda mwe no ine kitidisiwe yo no kine. Ruth Nabari osi wa polisi ya Buyanja na washabira Abatuura kwetantara okutwara ebiragiro mu ngaro ngu kandi bonka polisi tibari kwikyereza mu bintu by'oborogo. Chobora borwalero ndi wano imbunda nyambaga ngatwina reverend sometimes mayogama today yes tukolechi sabe mwachega then sakala twalire amateka muchi Wedonanto Choncho omukazi bari kujunana kuba omurogi ayikirize biri kumugambwaho kandi yashaba Abatuura ekiganyiro obwa hato omukazi ogwo akumirwa ha polisi ya Buyanja nk'omuringo gwo kwetantara obwisi musasire mu pepero viringenda akubatarho yinda asige abana icyo kinani Sasiriki oburogo bwanje gasha kwa dano basibye.